Jinêzî çar mehan de guhertineke mezin di nexşeya kantona Cezîrê de çêbûye. Piştî guherîmên Kurdî bi awayekî rasterast beremberî êrişên çekdarên Daişê dihatin. Bi sedema nêzîkatiya wan ji herêmên Kurdî re. Pêwîstiya bi berfirehkirina nexşeya kantona Cezîrê û bi paşxistina rêxistina Daişê ji nêzî herêmên Kurdî dest pê bû bi operasyonên YPG li ser bargehên Daişê li Tilhemîs û Tilberekê. خطری و مترسیین و ناوندا ریخستنا داعشی یا تلحمیسه بگومان مترسیه کی وی پرمزن لسر جبهه شنگالی برنگه کی تایبت هبو هر وها داعش تلحمیس وکو جبهه کی خلفیش بوی خبات خونی ایگو گل موصلی جی بکارتانی هر وهاش بوی روجاوای کردستان تایبتیش بوی هرمن کانتونا جزیره جی مترسیه کی وی پرمزن هبو هم لسر قامشلو هبو هم لسر در دوراوی هبو حملات الحميس مج جندي جزعة دس بيكر تهديد جندي فلسطين ودرهبي جندي سليمة ورهبي جندي قرطبة ورهبي مشهود دس بيكر تهديد قول كمال ودري دس بيكر هفالا جي ودري هفالا ما يقامش له يكنيا براسنا قال يا باكيل ودري جي هفالا ورفهاتن كان جندي عرب ورفهبين قدر جندي هفالا جندي عرب أصلاً بيشاوي إيطاليا حسونية جيبي هفالا حسونية جيستان هفالا جي ورفا على باشور و جهاتن هاتن على الحميس Şervanên YPG bi alîkariya hêzên El Senadîd û bi piştevaniya balafirên hevpeymaniya navdewletî dikarî bûn bêtir ji sêsed gundî di vê navçeyê de rizgar bikin. Di nav de Tilhemîs û Tilberek û gelek coreyên çek û cebilxaneyên Daişê birûxînin û desteser bikin. Di serê meha adara Borî de û bi sedema van operasyonan çekdarên Daişê êrişî gundewarê Çemê Xabûr kirin. Piştî ku ev gund cihê çûn û hatina çekdaran bû û di encamê de rêxistina Daişê gelek xelkên aşûrî yên sivîl dîl girtin. Da ku ev yek bibe weke fişarekê li ser operasyonên YPG li ser bargehên Daişê li Tilhemîs û Tilberek û gundewarên wan. Di wê demê de berevaniya hêzên YPG û hêzên Asûrî di ber bajarokê Tiltemirê de nêzî du mehan dewam kir. Di gel hin çalakiyên biçûk got hatine kirin ji hêla YPG ve. Çi ji vedana kemînan û rûxandina otomobîlan bi armanca lewazkirina moralên çekdarên Daişê. Awila êrişa wan êrişkî mezin bû, êrişkî hovane bû, bi hêzekî pir mezin bi silahê giran êriş kirin. Êrişa wanê ewil ser bajarê Tiltemir hat şikandin. Piştî wê ku piştî ew êrişa wan hat şikandin û ew paş de hatin vegerandin hewildanek din kirin ku di aliyê bajêr yê başûr Rojhilat da dîsa êrişek nû dest pê kirin. Di wê êrişê de jî rastî bersivekî tundiyê yekîneyên parastina gel hatin wek em hêzên hevbeş bi tensîq bi hêzên me yê birayên me aşûrî ra Meclis Askerî Suryanê Aşûrî hindik ji alî hêzên koalasyona navnetewî jî wek hewayî alî hewayî da hindik destek hat dayîn lê destekî nezêde mezin bû. Di şeşê meha Gulanê de yekîneyên parastina gel dest bi operasyonan li ser bargehên Daişê li başûrê bajarokê Tiltemirê kir ji du aliyan ve. Bi armanca rizgarkirina Rojavayê kantona Cezîrê ji rêxistina Daişê. Di bin navê fermandarê YPG Robar Qamişlo ev operasyon berdewam bûn. Piştî ku wî di bereyên şer de jiyana xweş dest da di sêzdê Gulanê de. Balafirên hevpeymaniya navdewletî roleke mezin û bi bandor kirin di van operasyonan de. Nemaze berxwedaniya şervanan ya bê hempa. Pêngava yekemîn ji operasyonan ji aliyê bajarê Hesekê û başûrê Serê Kaniyê dest pê kir ber bi Çiyayê Kezwan ve. û di encamê de lûtkeya Çiyayê Kezwan ya ku dihate naskirin weke navend û biryargeha herî stratejîk ji rêxistina Daişê re kete bin kontrola YPG de. Her wisa nêzî 220 gundî hatine rizgarkirin ta bi gundê Aliya li başûrê Serê Kaniyê.
حمله کو دبن ناوی فرماندار شهید رو برده تی مشاندنه وکی ناخوده وکی دو بشانه یک یا جایی که از وان ابو کومه بداوی کریه دوام آویجی هی نقدیایه سریکانیه تیده نزیکی 20 گنده کرد نزیکی 30 گنده سوریانی و هر وها نزیکی 150 گنده عربان هبو ما بگشتی رزگار کرن نهاجی کوچته لما دور کتنه پشتیایی که از وان همه نزیکی مسافه کی 40 حتی 5 کیلومتر لدوری مکتنه استراتژی ما جبوی که ام بکاربن چتا داعش لدوري قال خبيخن لدوري اخا خبيخن ورد جيكي ديروكي بو اف جي هانغرتن پروردا خود ورد ديتن قوتي خود دشاندن شنغالي جبر ولو يعني زوزو قوت هزا ونشكست برندان يعني تاليجي بردان يعني بقوتاي بقويه بجيجي ما اف جي انا قرتن بقوتا برحي هفالتيه برحي برخدانيه ما اف جي قرتن که اندام که پیجیو کوالی جن مرولا خال همیشه ریلیست چته داعش خالن بری منه گرتن هاتنش کناندن یعنی چقدر مقاومه کردن نکاریم بر خدا بانایا هک شروانی یه پیجیو یه پیجی بر خانه دان انو مقاومه بوار بکن یعنی وقت مورالی مجی هزاره ام كيف خوش بون او قاسه منطقه مستندن حياه شاي كزوانا ما او قاسه منطقه جستندن ام قال لك كيف خوش بون هم ملتي ماشي مورالي وان خوش بون گرنگیا کنترل کرنا چای کزوان هبو جبر کو او جهه پرورده لشکری بوش جگدارن داعش رجالیه کی و جالیه کی دنوه او بریارگه بو جه ایریشن داعش را بسر هرمن کردی ده و تیده سی لشکرگهن سرکه هبون ده هر درکه گوچکدارن داعش جیب پاش دکتن وان هجمارک مزن جماینان لپای خواه دهشتن چه لسرین سرکه دناوا گندان ده و دهندره مالان ده و لگوری آگاهیان هجمارا وان ماینا لگندواری تلتمر تا بجیای کزوان گهشت 6000 رزگارکرنا چیای کزوان گو یک جدورن هری استراتیجیک و گرنگ جبوی ریخستنا تروریست یا داعش لکانتونا جزیره گوگدهاتا بکار آنین دناواوی ده سی کامپین استراتیجی هری مزن گو داعش لهرمه بکار آنی دریا را گهانر جاره که دیتر جبوی وان سازین ناونتوی ایگونگ بمایینا را مجول دبن بری خوابدن روش آوای کردستان بطایبتی کانتونا جزیره اف هرمن چیای کزوان و چمی خابور گوگ هری داوی هاتنا رزگار کرن جبوی پاقش کرن وان هرما جماینا جبرگو امکان و درفته کی پرمزن جیرتی خواستن اگر گوگ نه پاقش کرن به گمان او باندوره کی نینی لسر جیانا انسان سیویل و خلکی گندابکی پشتی 15 روژان پنگاوا دویمی جو اپاراسیونان دروژاوا و باشو روژاوا سرکانی دست پی بو دی 21 ماها گولانی ده دوی پنگاوی ده هزین یپگی استراتیجیا لی زیوراندنه بکار آنین و دست به اپاراسیونان کرن جباجاروک مبروکا بر بگند نیزی سرکانی وکا دهما و راویه و تلخنزیر ایدی تنه باجاروک سلوگ مابود نافبرا سرکانی و گری سپیده و تیده چکدارین داعشه هولدانین هری مزن کرن بو راوستاندنا پیشوچونین یپگی بسر گری سپیده و جبو ویکه ماین ده هر دری ده چاندن و پرین لسر ریین سرکه رو خاندن لی اپاراسیونین یپگی نراوستیان و او بردوام بون تا بگیری سپی یکو هات دور پیچ کرن جسی آلیان و پشتی قد کرنا هوار هاتنین داعشی جالیه باشور و ام هاتنا في اخ جوار رزگار بگن دبیجن کو هاتنا تعدیل گندیات کن ذاتا ام هاتنا گندیا جوان رزگار بگن کو هر کس وگر نواری خو داخواز یا مش گلمه عربی و هرمجی و گلمه کردجی اوا گلمه ترکمنجی اوا کو ولات اخوان نهله و در نکفش در وای اخ خو در بازی هرم کو هاتنا آزاد کردن در بازی و به همه امکان خوا ام ور آری کار بن دوماوی دو روژان ده یپگه گری سپی به توایی رزگار کر. ایدی ناوند و بارگه هن داعشی دنافبرا کانتونا کوبانی و جزیره ده تو نبونه.
هوا المرالي وان پرخوشه یا دنیجی گوری روشن کوری گرمایش اما جیو اول دماغو پیش کفن گرمایش بیر دکن هر چیز بیر دکن اما مرالی وان خوش دبه هر چیز بیر دکن بس بگو اما حوالی خوی کوبانی بگین هف انبر خو بدن گرمایی بجی سرمایی بجی برچیبون بجی ام دی ثانیه تحمل کن بس بخاطر گو ام بگین حوالی خوی کوبانی براسي مورالي ما برخورتا فيدريدا جبرجو افسري صالة كده وكي جريس بيش مار بفو كلك شمارة ام بفينن براسي جيو كويرو جو مديتيه هنا جمرة وخونك يعني ام هم باورناك براسي معنويات ما مورالي ما برخورتا فيدريدا دداویه ده پرسا هری بالکش دمینه گوی دی برای انشر و پیشوچونین یپگی اوی لکی جاندوری در کون ددمین بیده گلو اوی بسر پارزگاه رقای دبن آنجی هیزین کردی اوی بر بکانتون عفرین دبچن د چارچوه پاقشکرنا روجاوای کردستان جهمو هیزین چکدار و نقشکرنا سینور روجاوای کردستانی